rasturang si ikalangi Tuhan, jumpaka kita ibas kebaktin perpulungan jabut-jabunta ibas wari enda. Tetap kita meriah ukur, ras ngatakan wujur mandi bata, sebab lip dengan kesempatan ta guna perbahan kebaktin perpulungan jabu-jabu, bagai pe kesempatan ka kita guna ngurati kata di bata. Maka bas paksa kesempatan enda, guna benakan perpulungan jabu-jabunta, mari ras kita rende bas kitab mendendenta nomor 174 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Isahkan kami bujur man bandu, kan Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Arkite kelias ras keleng atendu, si tetap setia numpak-numpak kegelungan kami. Bas paksa kesempatan nendape, banci dengaka kami pulung guna ngorati karena katandu. Berkuasa kam Tuhan ibas kegeluhan kami, gelah katandu tetap ngerajai pusuh perhatian kami. Gegeh kuasa kesandu si badia, si erdahin ibas kemahandu guna nuri kensa, bagai peman krina perpulungan du, singgo sikap guna dengkeh kensa, gelah banci pe i antusina. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab reh kami mindoman bandu alukur menteruk pengalami dosa, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang si ikalangi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Ulangan bindu 10 waluh ayat siwah sekubas ayat 10 telu. Yogikan kami isinani na bagenda. Kencakam seku negeri si ibreken Tuhan di batandu man bandu. Ola ikutkan perbahanan simbau, ibas bangsa-bangsa silit ije. Ola persembahkan anak-anakndu ibas api, ibabo batar-batar persembahandu. Ola pelepas bangsandu, tertendung ngoge tanda-tanda, entah mempergunakan mang-mang, entah make guna-guna, jana ola pediat ia nungkun man begu kalak si nggomate. Nembah ate Tuhan di batandu, man kalak si ngelakukan perbahanan simbau mepe sababna, maka ipelawusna bangsa-bangsa ibas negeri enari, sangakam ngasak puje. Setialah man Tuhan alu bulat ukurdu, sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikalangi Tuhan, kesetiaan tema si cukup penting, ibas persadanta ras Tuhan, bagai pe ibas kegeluhan ta terteman ibabo doni enda. Kugakin ulihna adilah kita setia man dibata. Adilah kita setia man dibata, kerina padan si ipadankan dibata, man kala si kemalangan man bana,
lasialokan. Kerina padan pasu-pasu ketuahan ras kesangapan si ipadankan di bata ibere kena mankala site lah kita kenal. Makana kesetiaan cukup penting. Kala si setia ngaloken padan pasu-pasu ketuahan kesangapan kemalaman ate kegeluhan si rasa lalap bagepe datken kesempatan guna ngaloken kesetiaan keleng ate Tuhan si serta. Jadi genduari enda mulihkan kubas pilihan geluhta. Setia ateta erdibata, entahlah ateta setia erdibata. Mulihkan man banta. Sebabna adik kita setia man dibata, la kegeluhan si pagin ngenca, si genduari pe banci si nikmati. Entah pe sebaliknya. Kegeluhan si pagin pe sialokan, kegeluhan si genduari pe banci sidat nanamna, kugakin pagi senangna kegeluhan si pagin Bagepe, adila kita setia mandi bata, berarti peraya kenta, perjuangan ta, terjendoni dan ngenca. Sebab kai, padan si ipadankan di bata mankala si setia, lah terjendoni ngenca, tapi sehku surga pe, isikapkan di bata mankala si te man bata. Senin naras kurang si ikalengi Tuhan. Ibas perjabun pe adilakin setia pasangan geluhta nandangi jabuna, nandangi perpadanan perjabun umpamana. Kugapa pe jabu rukra, kugapa pe jabu la siangkan, la gedang umurna. Pasti li si jadi korban sakit hati, bagepe korban kekerasan mungkin, baik secara fisik ras psikis. Bagepe adilit kala sila setia, ibas paksana pagi, si alami na bas kegeluhan na, makapkan la tenang dalani kegeluhan na. Lalit dame bas pusuhna, sebab laya setia. Kala sila setia, makatap terjadi bas pusuhna, melala kebiaran-kebiaran, curiga-curiga, bagepe la siangkan, mesti terjadi ibas dirina, bagepe nangdangi kala si deban, alat ukur si bas dirine kama, iban naguna ukur kesetiaan kala si deban. Termasuk me dahara entah pe perbulangannya. Bagi kamu pe kita ibas erkini teken. Adila kita setia mandi bata, si gedok mekrina, si pageka agama-agama si dekah. Yakini teken si dekah. Teka kita man Tuhan, siapa siakap ralo, siapa siakap penting, siapa siakap menguntungkan man banta, si pagi. Kala sila setia, kata wari pe, la pernah tenang, ibas kegeluhan. Makana, tupung bangsa Israel, iberikan kesempatan guna bengket kubas tanah, perpadanan singgo ipadankan di bata. Kata persinget jelas, dengan tegas kal ikatakan man bana, maka adik ngoya bengket kubas tanah perpadanan, sidem aludadi res tengguli. Sebab sidem tanah perpadanan, si ijanjikan di bata enda, mekapkan tanah si menghumur, ibas hasil pertanianna, bagepe si sukses ibas hasil peternakanna. Ijema si banci si idah, maka ikatakan tanah kanan dem aludadi res tengguli. Tapi kepeken ibas tanah kanan melala agama rakyat. Kini teken agama pribumi. Si ngelangketi masyarakat penduduk ibas kota Kanaan. Si banci jadi basa dapaksa pagi mempengaruhi kini teken kala Israel bangsa pilihan Tuhan. Isingatkan pe irpalaskan kita ulangan 7 ayat sada, maka bangsa si kading ibas tanah kanan enda mekapkan bangsa Heti, Girgazi, Amori, Kanaan, Peris, Hewi, ras Jebusi. Tentuna agama rakyat pe
ibas tetap suku bangsa endalit. Si banci jadi mempengaruhi kegeluhan bangsa pilihan Tuhan, arkiteken pertemanan, arkiteken perjabun. Mungkin kape basa ada paksa kini teken si ianut agama rakyat entah pe bangsa-bangsa silit ije sada paksa menguntungkan ka Yakap kalak si memerlukan sa. Maka banci ka nuhit ukurna kempak kini teken agama pribumi entah pe agama rakyat silit ije. Sebab dai katakan makana kebiasaan-kebiasaan bangsa silit ije mekapkan mempersembahkan anak-anakna ibas api ibabo batar-batar persembahan. Jadi tentuna ulah sempat terjadi ilakokan bangsa pilihan Tuhan. Sebabna agama rakyat kebiasaan mekapkan bertendung, ngoge tanda-tanda, mempergunakan mamang, make guna-guna, bagepe git nungkun man bego kalak singo mate. Mungkin kebiasaan enda pelik dengan ibas kita kalak karo pas kini teken agama sedekah. Sadaman kemelankan kal adik kita mau kalak Kristen git dengan kak remang-mang, git nikti wari, git dengan nungkun guru-guru, mindo rezeki, mindo pelaris, pemanis rasi di mana. Sebab kai adila kita setia mandi bata kasamdigan pelabo kita tenang gelu. Nakam pernah terjadi pas pengalaman kami jadi pandita di daerah. Banna gelar anak nadai gelar pustaka sibadia. Maka dungna ban sakit rusur anak nadai rehnina keluarga babalah ku guru entah lagi terbabana gelarne belin sanina. Maka singkat cerita ibaba me anak dai ku guru dungna isambari megelar. Kenca isambari kentisik malam anak dai. Maka dungna bas perjalanan waktu si piga-piga waktu dekahna dungna mati ke anak dai. Gelar si pertama dai ngoi pendidikan. Gelar si kedua kendai lai baba ku gereja tapi gurung belin ngesahkan. Maka mati anak dai ngurunggu keluarga. Gelar siapa yang ipake? Gelar siapa yang si ipake ibas kayu persilang. Dan dungo jadi perbebene bas mate bas perpatene pegoman rumpunkan. Gelar siapa yang ipake? Singgo rusur tenar ya. Gelar si go itandai kalak sinterem. Sebab gelar si ibas guru dai go krina kalak meteksa go langkat. Ya. Go tampe bas anak dai. Tapi gelar si Kristen dai si pendidikan dai lanaikin ipake perban tupung si ipake na sakit ya. Edakam dungna susah mengiakap orang tua mutus kenca apa yang si ipake gelar anak dai. Jadi enda me tentu hal sikitik siakap tapi penting kalau enda man panta gelah krina kita setialah mandi bata. Lah pedah tahu lebih dakam asu-asuun saja pe adi setia ya mantuan na keleng kalati tuan. Umpamana rusul kel ilam lambang kesetiaan ikatakan biang nderapati. Dakam keleng kalati kalak semakana dungna biang peres nderapati iban jadi simbol entah pe lambang kesetiaan. Kugakap du bicara li sekalak jelma la setia mandi bata, la setia nandangi jabuna, la setia nandangi negarana, la setia nandangi pimpinenna umpamana. Uga pape sada paksa langena ati tuanna. Mungkin adi bas perusahaan, adi laya setia man perusahaan pengadi. Sebabna ibas aparat negara ini dendu kesetiaan nandangi korps nenda pe cukup penting. Kita pe bagi kana ibas terkini tekenenda mandi bata. Senina-senina rasturang si kelengi Tuhan. Adik kita setia man Tuhan, mabaibana kepatuhenta mekapken man Tuhan nenca. Maka ulamin kita enda lebih setia nandangi alat
elektronik sirit ibas kita genduari. Media elektronik tenda genduari cukup canggih. Semakana tuhu-tuhu nuhit ukur tak kempak sih. Memang adinai laus kala guru-guru ku keranen, ku gua umpamana, ku ingat-ingat si angker, ya, sebab guru beline dape, ingat dape tertentu, ya. Tapi di genduari, sinen ka perkembangan naka go lebih modern, lebih canggih. Bacikanga si sungkun pe arah media online nenda. Li pelayanan okultisme si banci ilakukan na. Mungkin ngoge horoskop umpamana retaktan rasi debangna. Jadi ia pe kuasa gelap enda pe ikutina ka perkembangan zaman. Sebab adina la ikutina ia pe ketadingan zaman. Maka kerina anak-anak Tuhan haruslah tetap setia ibadah. Sebab pulihna kita setia Tuhan, tapi lit kange ukuman mangkala sila setia man Tuhan. Tapi adi mangkala singgit jera dengan robah, tentuna di batanta tetap setia guna engkelengi kita. Isepe kita enda adi setia kita ibasi kitik, tentu iberikan di bata perkara ras tanggung jawab simbelin man banta. Terpalaskan kitab Lukas 10:6 ayat 10a. Isingat keneman banta. Kalau si tutus entah pe setia pasal si kitik, iberikan memanbana perkara simbelin. Gelaban si pe terbelinen tanggung jawabna. Bagi pe Matius 25 ayat 23a isingatkan. Adi setia ibas perkara si kitik, maka dibata mereka manbandu tanggung jawab ibas perkara simbelin. Maka ulah kita sepele nandangi hal sikitik umpamana bas arkini te kendai. Ulah kali siakap labo penting kalenda hal biasa kal ngenda. Penting sikiti menentukan hal simbelin. Umpamana rusul kal si begi arkite nila setitik rusak susu sebelangan nina. Sitik kal ngendai J tapi banci sontar dengan C daban nakrina. Makana kesetiaan enda masih cukup penting man krina anak-anak Tuhan. Maka siajarilah krina anak-anak ta seisi jabunta setia tetap Tuhan. Bapa pe setia nandangi perpadanan perjabun rikut ras nande erpalaskan kata di bata. Anak-anak pe setia Tuhan erpalaskan kata di bata gelah Muhammad orang tua. Bagi pe orang tua tetap setia di bata gelah tehna tanggung jawabna kuga harus setia engkelengi anak-anakna. Sebab banci jadi dakam rikutkan situasi si gedua rienda lit ngesi ida orang tua lanai ia setia nandangi kegeluhan jabuna bagi pe pekena-kena jabuna riah nakapna darat asang kendruma. Bagi pe si idaka rikitekan situasi negara tenda umpamana. Riahan nakap na jadi warga negara kalak si deban asangkan warga negara Indonesia sebab engkai ijena masyarakat ibas disiplin dengan keteraturan ban rusul gawa-gawa ke luar negeri lungna riahan nakap na ja mungkin pede bangkit pindah warga negara ya aminna pede ba berbagai-bagai macam maka kalak jadi pindah warga negara mah bagai tapi perlu ngenda ibas kai pe kita setia ibas peraturan silit epe kita setia ngikuti sa. Sebab kai kalak si setia kegeluhan na mabadami sejahtera man kalak si depan. Lalu bagi senina rasturang sini ikalangi Tuhan. Rikutkan ogen ta endandai kerina kita harus mempelaus kuasa-kuasa kegelapan si banci erbahanca nuhi ukurta guna nembah kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan masih nomor sadana. Tuhan masih terpenting. Yang paling penting bas kegeluhan ta maka nalabo kita ngiterban kaipe adilaki terpalaskan kata di bata. Lalu bagi dage kerina kita terdilo ngawani perpulungan gelah tetap geluh setia. Kujapa pe kita laus, ugapa pe situasinta, ugapa pe keadanta, ula pernah kita nilah ibas penandanta, pengakunta nandangi kelang ati Tuhan. Tetaplah kita setia. Sebab engkai Tuhan tak tetap setia, amin pela kita setia. Sebab engkai Tuhan enda kelengkalatina kita, janah keleng atina mengerakut kita gelah banci datkan kegeluhan si rasa lalu.
Tuhan si masuk-masuk kita kerinana, ketuahan kita ibas dalankan kata di bata, gelah kesetiaan ta epe tetap seasa umur geluh ta, tetap si pertahankan. Labo kai pe bancir bahanca kita, nilah ibas keleng ate di bata nari. Amin. Mari si puji Tuhan, janak si pedalan persembahan pengatakan bujurta, ras kita rendibas kita dendenta nomor 200 sada ayat si pengata. Mariras kita sada ibas pertoton ertoto kita. Aluken kam dengan pasu-pasu nulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur si enggo ipersembahkan kami. Pasu-pasundu kerina dahin si idahiken perpulungandu, sir bage-bage iduni enda. Tuhan sir si mulih nang dangi ia. Ibas ngalaken berbage-bage persoalan kegeluhan, tetaplah perpulungandu setia kempak kamu. Maka tuhu-tuhu pengakun kini tekena mabai ia tetap paguh, ibas pengakun kini tekena. Pasu-pasundu kerina ngawani perpulungandu ijapa pe ia ringan. Sir bage-bage kecibal kegeluhenna. Si sehat banci pe tetap bertambah-tambah na kriya nukurna. Rebuena ibahanna dahin si mehuli. Si sakit pe pegegehindu kini tekena, gelak ipulihkan secara sempurna kesehatanna. Si monce-once kini tekena Tuhan si peteguh hisap. Gelak ula bene dengan ngelabuh ia ibas ngalakan berbagai-bagai persoalan. Bagai pe si erceda ate Tuhan si ngapulisa. Dengan pe o Bapa artoto kami man bandu, nang dangi krina ngawani perpulungandu, ibas serbagai-bagai kecibal geluhna, Tuhan sinampatisa. Bagai pe ibas ngalakan berbagai-bagai persoalan, tetap ia setia man Tuhan. Bagai pe ibas ngalakan berbagai-bagai persoalan ekonomi pe, la iang dabu dengan celus kuas dosa. O Tuhan retoto pe kami gelah kam si masu-masu, krina serayandu ijapa perina. Bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami, bagai pe Tuhan tim medis, rikut pe kerina aparat negara, tetap kami setia noto kenca, sebab adik kami si numpak-numpak ia, meteguh ia ibas pengarapan man Tuhan, aman Indonesia, makmur Indonesia, sejahtera Indonesia, sebab kerina bekerja sama, ibas kerjasama tim, guna pekenakan Indonesia maju ras Indonesia sehat. Bagai pe pasu-pasundu kerina kami, anak-anak du ibabu doni enda. Pulahi kami Tuhan arah pandemi COVID-19 enda. Jana ertoto pe kami man bandu o Tuhan. Gelah kampe tetap memulihkan keadaan kami. Gelah banci pe ibas kuasandu kami kerina menjua-jua. O Bapa si mada kuasa, kerina kegeluhan ngawan perpulungan, ijapa pe ia ringan, man bandu ia iendeskan kami. Kam sinampati, kam si masu-masu, gelah kerina kami rasa isi jabu kami, tetap berpengharapan dengan berpengendes man Tuhan saja. Itotokan kami pe khusus kekelengan kami, riong sinuraya, si genduari sang anak iok nama i rumah sakit. Pulihkan kam secara sempurna kesehatan na o Tuhan. Sebab ibas kuasa dunga, maka ia tetap lid ibas menjua-jua. Terpuji kam Tuhan,
alo kendu persembahan kami, alo kendu pertoton kami, sebab pertoto kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mencuah-cuah mantandu kina ngawan pergulungan, dicapai kameringan, salam sehat, salam semangat, salam dari sejahtera membantu. Pergulungan jauh-jauh kita sekalian yang bukan jumpa kita di bas pergulungan jauh-jauh kita di Tuhan si masuk-masuk kita.